शॉकिंग टू सी 2 incidents in 2 days. 2 दिसांनी 2 incidents जालेले आसा. आनीक कालच्या दिसाक सत्तरी ह्या इस्कॉलांत एक भुरग्याक जेन्ना फॅन धोत्री पडलो आनीक जेन्ना आमकां गमन आयला 3 months बॅक दीस फॅन वॉज चेंज्ड आनी जें सारकें जें क्लिप आहा तें क्लिप सारकें घालना आनीक इट हॅड टू फॉल डावन एंड दॅट गर्ल वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. आयच्या दिसाक सांगेच्या गांवांत हायर सेकंड्रींत there was a ceiling that collapsed. What is shocking is to see of the lethargic attitude of the PWD department, of the education department. खास करून एक वरोस आदीं मॅनेजमेंटान पत्र बरयल्लें to the director of education, after which director of education wrote to the PWD की थिंगा माकड उडी मारता म्हणून, and because of that false ceiling today collapsed. 5 students were injured. This shows that this government's focus is only mission total commission. जेन्ना लास्ट अधिवेशनान आमी इतलो बोवाळ मारलो of the collapsing roof, of the substandard roofs that were installed without proper tender process. पावसान भुरग्याचो हाल जाल्लो, उदो पडलें भितर इस्कॉलांत. Burge had to go into makeshift schools like temples, other institutes, and this government has not learned the lessons. Anik, I immediately demand from the education minister that the structural audit be done of all these schools. This is priority to make sure जे काँग्रेसान इतली स्ट्रक्चरां बांदून घेतलेली, प्रायमरी हेल्थ सेंटर बांदलेली गोंयांत, जे स्कूल बांदलेली, जी बाळवाडी बांदलेली, ऑल दीस स्ट्रक्चर्स टुडे आर डिटोरिएटिंग आफ्टर सो मेनी इयर्स बिकॉज दीस गव्हर्मेंट इज नॉट बॉर्डर अबाउट द मेंटेनन्स. सो इमिजिएटली स्ट्रक्चरल ऑडिट म्हाका दिसता हे स्ट्रक्चरां जावपाक जाय. वी नीड टू मेक शुअर दॅट आर चिल्ड्रन आर सेफ मुवींग ऑल अक्रॉस द स्टेट ऑफ गोवा. एंड दीस मिशन टोटल कमिशन जे पडे सरकाराचे रॅकेट पडे आहा हे आज एक्सपोज झालेले आसा. दे आर नॉट इवन स्पेड चिल्ड्रन टुडे. सो आय इमिजिएटली डिमांड दॅट दी डिपार्टमेंट ऑफ एड्युकेशन all structural audit जे पड structure that are not safe, they have to be made public and they have to look into it as a priority.